kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti akin kukwa iti nalawa adaga iti asidag ti pag-abangan ta, Dennis Lakay? Dagata kasinsin Simeon dayta, Nelia, bakay? Aya, Wow, mangrugi iti dayja talaw, agingay ti punti mangga. Kukwada mo't lang dayta, balay amakitkitam dita. ay nawaw, daga maggayam ti kasinsin mo ti makitkita. Wan mo naman, nag-migrate da lang iti Canada, tanapimpintas ti biyag dayjay. Itala ang anaamuak day taa. Apay ka dahin bakal? Amangan ki din umanugot da amulaan ta ti dagada, tapno saan ta nga agabang ditoy. Diyak lang siguradaw, numanugot ti kasinsin kaw. No siyak ti sika, i-message mo ti kasinsin mo nga ibagbagam, tapno ada pag naadan ta abalay, kan barang makalibrita iti abang, no ilibri da lakit di ah. Di bali ata kas na kunam itay, kat napintas mo ti biyag da ije Canada. Siyak day daw, kasinsin Simeon. Kasinsin Dennis, Wan kasinsain. kung naglagit din o sino tinag-text itay, sigamot gayam kasinsin. Anya ti may pahay ko kayong ka kasinsin. Saludsudak lang, numabalin amulaan mi ti dagayo ditaw. Sa dino dahin nyo itaya. Agab-abang kami dito asidag tinalawa a dagayaw. Kat napanunot may amulaan ti dagayaw, numanugot kayo ah. Ayaw na, mabalin na tamad kasinsin. Sayang nagpaiso dahi ta. Iso na lang ang tawan pagbayad mi ti abang kasinsain. Di ka matanagan kasinsin. Tasaan kayo asingiran. Mulaan nyo lang tanong kayat yo. At dapat magtibalay dita ang mabalin nyo apag nadan. Tarimaanin nyo lang kasinsin. Agpaisaw kasinsain. Awan kasinsin, awan parigot dita. Mayat matlaang numulaan nyo. Tapno adda mga sikaso. Ay na, ha? Agyaman aklaunay ti kinaimbagyo kada kamay kasinsin Simeon. Kat anya nga iti imbaga ti kasinsin mo lakay, imanugot ka day. Wan, Naimbaglaangan ta inawagam lakay. kastaunay ti bain ko kenkwana. Ngam inturturod kun ah. No kayat mo ti makalibre, di ka agbabain. Pudno launay bakal. Day tamo tinaadal ko ken ka. Mabalinta kanupay ti agnaed iti balay a pinanawan da. Nagsiyaatan no kasta lakay. Saan tayo nga agan-anos iti simple akalapaw tayo? Inton bigat. Agdalus ta ken rugyan tamutten ti mang opirit iti dagada. Mulaan takit day. Adupay danom. Nalawa ti mulaan talakay. Wen ah. Tano nalawa. At adunto ti maapit ta no mamulaan ta bakal. Anyat ko nam, lakay. Nagsarita kami kan kasinsin Dennis itay, bakit? Ay nawaw, kat sa dinungay dayan ni Dennis. Nag-abroad gaya man? Saan? Iti cellphone di nagsaritaan mi. Ay, kunak no nag-abroad mo tanday dya akasinsin mo. Adada iti lugar tayo. Kaya't sinaludsod na, numabalinda amulaan ti daga aginatang tayo jay. Imanugot ako na, Day talaga yam. Okay na ang mo't kanyak, lakay. naibagak matlaang nga agnaid da iti balay tayo. Ngawa mo dakis na di talakay. Tulong mo matlaangan ay ti kasinsin mo. Barang makaurnong damot nga gasawa. Huwag nga ron bakay. Yaklay pagarok nga aging gaita kit agab-abang dalat ta. Apay, awan ka di pa'y anak da? At damay sa, Ay, kunak no awan pa'y. Mayat mo't kit di ano mulaan dati daga tayo jay. Sayang nga agpaiso no saan amamulaan. Nakita ka daldalusan nyo ti daga da kasinsin mo Simeon. Dennis ka anakan. Mulaan mi manantay. Ay, nawaw! Ay, nagpakada kayo kaday, kadakwada. Wa nantay. Amuda mulaan mi ti dagada. Ay,
Nasayaan mat no nagpakada kayo tapno amuda. Siyempre mo't antay. San may basta mulaan day tanong sa anda nga impalubaws. Wine, makatipid kay lakit day no kasta ka anakan. At dapat ti balay da pag naudan yaw. Un nga raw antay. Ket no bilang man taad dati maapit yaw. Rugyan yun tumo nga minin ti agurnong. Awan pa'y matantay. Karugrugi mi lang. Ay ket ibaga ko na tapno saan nyo ang malipatan. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Ta saan tayo nga amaw no anya ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga al-al daw kaanakaan. Dahito iti listahan tinatangin lako tabakit. Ay nawaw, dakkel maggayam tinaurnong lakay. Un nga raw bakit? Natsambaan ta tinangina presyaw. Kalpasan ti lima atawan na pa nagmulmula ta iti dagati kasinsin kaw. Nagswerte ta mga laang. Makaraman tayo mutten iti naimas asida lakay. Un magatang tayo pa dagiti kayat tayo agatangan. Nilya bakit? Ag-shopping tayo man lakay. Ay un mabalin latamat. Itala ang achimmamba tayo. Isong aginjoy tayo man mat. Gumatangak tumat iti baro a cellphone ko. Gumatang ka iti sagay sa tayo. May sa para kang ka. May sa para kanya. Kan may sa para iti anak ta. Nagluto ka nga rodan. Tamasapa tayo amaturog itabakit. Tapno masapa tayo mat nga agpasyudad inton bigat. Ipadas tayo mamati ko nada as shopping. Dennis kaanakan, sa dinaw tinagapuan nyo itay alas dos. Ija syudad ante. Nagtaksi kayo pay. Un ata na pumpuno mga minti jeep. Di dakkel mat ti binayadan yaw. Ay una. Arkila ante. Apay ka day. Talaga adakkel tinapaglakwan nyo Dakala talaga. Iso nag-shopping kami ante. No, adda na bate, abayad tinatengyo. Igatang yukit di iti daga. Tapno saanin masapol nga agab-abang kayo. Ay nawa. Nasapa pa'y mo ante. Nakayugi di ba? Ay, saan atong palbiyag kat agsuswerte kayo, kaanakan. Awan pagdanagan nyo ante. Tagmula kaming tumanan. Kasanungay no. Nyanti mat. San ama sa hapol ngay suro na kami. Tadda mo panuno menteng. Amumi mo tara kami dun may. No sa anak nga kamali, ni Auntie Evelyn ti kinasaritam iti kalsada itay, lakay. Nyanti hivilin ngagpaisaw. Ay nawaw, anya ti imbaga day di abakat kang ka. Sinaludsod na no naggapuan tayo itay alas 2. Kat, Imbaga ka nag-shopping tayo. kat, Agpakalaing manin Nadda ka no tinabati abaayad tinateng tayo. Kat igatang ta iti daga. naa, asino kumamot amang ibaga iti kasta? Kwarta na aya. Naku nampay baka. Saan ang masapul nga isuro data no anya ti pangigastusan ta iti kwarta? Ngamen, addamot bukod ta panunot. Isu na laang aya ti amuna ti agplano. Kumusta kayo matindita, Ante Evelyn? Ay, nasaya at lata, simyaw kaanakan. Ay, win gayam, nadamag yu kaday. Tiyan niya, Ante. Ay, chimambada kasinsin mo, Atenes. Aya, Wan kaanakan, dakkel ka naw, tinapaglakwan da itinateng, anaapit da. ay kat nasayat ano kastante. At da sukat ti bannog da. Ay, puno laon, ay kaanakan. Nabayag may ta naggargar din da. Ang italaang at chimambada iti mayat aprisyaw kaanakan. Ay iwan gayam. Ada ka dininanang mo dita. Aday terwarante. Iso tinang ibaga nga awagan kayo. Takayat na kayo kano akasarita. Ay, winman. Napayag asaan kami ang nagsarsarita iti kapsat ko kay. Mabit lang, Ante. Taited ko ti cellphone kan ko na. Kumusta ka, Sinsin? Kasi ti sigaw. Nasayat latta kasinsain. Damag ko kat chimamba kayo kano. Asino tinakadamagam kasinsain? Natakamat ni Ante Evelyn kanya, kinsan.
Ay nawa, inunanak mo tanantay. Di ba alilatan Nasayaat no natsambahan nyo at timeta presyo kasinsin. Wan nga ron kasinsain. Italaan. Wan gaya, mulaan mi manan ti dagayo Sige lang kasinsin. Awan pa mo't kiti plano mi iti day tadaga. Ay na, agyaman na klaw na yung kakasinsain. Dakere na tulong yung daytoy kada kami. Okay, agpakada kon kasinsin. Tada na patik apag nami ita. Awagan kan tumanan no makawayaak. Ay kat nasaya at ano chimamba dalakay. Wala, iti pa'y ngagkargat din da. Barang makaipundar damutin ita. Sigurado day tan bakit? No dakkel tinapaglakuan da. Talaga nga damot maipundar da. Wala, no? Amo dati agplano. No, amo dati pang usaran da iti kwarta. Sa bagay mo't kiti Ang amuda mo't siguro. Amuda mo't tirigat ag garden. Pagsaritaan tanto, ti maipapan iti day taaba naginton malam lakay. Ay, agdigos kakit day mo tan. Tapno saan tayo maladaw iti pagnatayo. Ni nanang ay, nagdigusan? Nalpas itay pay. Si kalaang ti maururay. Iso nga, agawaan mo tan ti aggunay. Anya nga tanong ila ako ta ti daga tayo bakit? Ti daga tayo, amulmulaan ti kasinsin mo. Uwan bakit? At dati napatig apang usarak iti kwarta. Ngam kurang tikas onhan ko. Iso na panunot ko nga ila ako tayo lahangan ti daga. Si kaman lakay. Uwan sa amin ngagpaiso Saan ka di, nagmulan da kasinsin mo? No bilang man ta nakamula da. Urayan tayo makaabit da. Malaala, adakin ka day talakay. Sikati ag desisyon. Takwarta mo, tinaigatang iti day dyan, daga. Awagak to ti kasinsin ko. Tay bagak ti plano takin kwa na. Iti kasta, may saganaan da. Wana, ipakaawat mo ana imbag iti kasinsin mo lakay. Iti kasta, awan pagsakitan tinakam da. Oo na yan, di kasi mapaspasama. Ay nawaw, asino ti imawag aya, lakay. Ni kasinsinsimyaw. Kat, anya ti imbaga na apakasiksikuram. Ila ako da kanumat ng ti daga amulmulaan ta. Anya? Dahita tipod na baka Apay nga ilako da, kat adan na imula. naibagak ng kwa na. Kati ko na na, urayan da makaapit ta. Nay, apay ngay, nasurok asa nga pulo atawunan ada tatimang suksukay iti dagada. Ita, kayat da nga ilakaw. Dahita nga rod kat bakay. Sapay na ibos mo tan, tinapaglakwan tayo, tinatag. Kan awanan da duma apapanan tayo. Bakit? Ilaban ta, ti karbangan tayo. Anya ti aramidum lakay. Ibagak iti kasinsin ko. Asan da nga ilako ti daga. Kaano pa yung nagawit ka kasinsinsim yaw? Iti kalman laang. Naturugak iti andaan ti Evelyn. Ay nawa, di mo mat imbagbaga nga agawit kagayam ita. Nagteksak mat ken ka kasinsin. Ay nawa, saan ko nga rod anabasa ano kasta? At ang amin ang tinakasarita mi abayer. Parag ko nakit na kay pundar kayo matan. Ay, kwa kasinsin. Awan pa yung raw. Nay, kasano nga rod ta? Apay asaan pa'y katsimamba kayo man? Saan nyo kumapay yung ilako ti dagayo kasinsin? Nasurok asa nga pulo atawon akirtiker kami ditong. Anya? San ang mabalin na basta ilako yung latan? Tawan daduma papanan may kasinsin. Tibayag tinatang yung ay. Nalabos kayo man. Da kami tinangsukay iti mano atawan. Ita, ilako yung latan na kasta. Bakit? At da parikot? Oh, anya ti parikot lakay. San mo't akayat da kasinsin Dennis ama ilako ti daga? Agpatangkan daman. Ay nawaw, abay ka numat. Tanasurok sa nga pulo at awin ka no ang nag-caretaker day jay. Kat, tagi ko ang damatan. Jakman na mo kadagi jay at tao bakit? Ay, sakbay pa yan nagawid ka dita, kat naibaga tayo kadakwadan ti plano. Apay, awan ka dito na ipundar da? Awan? Naa, ay, sana mabalin ti kasta kapanunutan dagita tattao, lakay. Lintag ti gambrot ti kasta. Nasuro ka sa nga pulo atawan ang nakalibrida. Ita, agpatangken dakit den? Day tangarod kat bakay?
Saan mo kanumot akayat nga ila ko da Simeon ti dagada, Dennis kaanakan. Tawan dat duma papanan men, te. Napay, naibusan ti kwartayo aya. Awan na ipundaryaw. Awan nga Rob. Nangus-usaran nyo nga itibayad tinatengyaw. Amuyo day tanan, te. Idi chimamba kayo, imbagak agumatang kayo iti daga. Itay bagam kanya, nga awan na ipundaryaw. Awan nga Rob. Ay na Dennis aya, saan na maiparbang nga agpatangkin kayo? Noan niya ti plano ni kasinsin mo a Simeon iti dayta adaga, ay awanan maaramidan niyaw, takukwada mo dayta. Ngamda kami tinang sukay ti dayta adagan, te. Nasulok sa nga pulo at awan mo dayjay. No saan nyo akabailan na bayadan ti dagada, ay di kay agpatangkin. Kilaw ti kasta akapanunutan niyaw kaanakan. Sana parikot ni Simeon no awan ti papanan niyaw. Ta, responsibilidad yaw ti agpundar para itibukod yu abagay. Awanon, talaga nga ilako damot tan ti dagaken balay dalakay. Hay, kasapulan nga gabang tayo manan. Sapay adda agab-abang itinagabangan tayo idi. Awan nga Rob, ni Tata Danilo ngay nga ta. Amangan ko nakno day paabang na dayjay. Ayun anya. Ipadas mo man nga agpayso ti makisarita keng kuana. Awan bakit? Mapanak itayan da kalpasan ti pandangan tayo. Ibagang maagpatakder kamatla ang iti kalapaw tayo. Awan bakit? Barang adda ipaabang na. Ay, sapay la kumaa. Awan mo't tandad duma apapanan tayo. At dan nabirukan yaw apag naidan yaw kaanakan. At dante, Sa dinaw. agabang kami ti dagan ni Tata Danilo. Ay, nasaya at mo't nga rod no kasta kaanakan. Kat ituloy yuman na ti aggarden. Awan tayo sulang mo ti ammo mi at trabaho mi ante. Malala, anusan nyo Ken kitain nyo nga men. No adda mapaglakwan nyo, rugyan nyo mutan ti gumatang iti daga. Iti kasta kat adda papanan nyo. Awan ante, Di yumanan ar-aramidon ti kas iti inaramid yaw idi chimmamba kayaw. Sayang lang ti kwarta. sayang agpaisaw. Ngamsan mo tan ama isubli ti na palabas ante. Ay, saan na maisubliti na palabas? Agam, agbalin nga adal kada kayaw tinapasamak. No adda ti kwarta, planwun yaw na nasayaat. Tapno adda pagbanagan na. Di yu sayangan ti gundaway ama pasayaat yu ti biyagyaw kaanakan. Ay, nawaw! Di mo tagikwaan ti daga asaan mo akukwa. Agbalin ka kuma analintag iti amin agundaway. Kat no dumtang ti oportunidad a mapasaya at mo ti biyag mo, aramidam. Ngamin, tinapalabas wano tinalpasan a napasamak kat saanan a maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.